Klaksvik og Tjaldur. Og takk vel møte. Vi får att representera linjen under början i hemmalinjen Tjaldur. Nummer 1, Peter Andreasen. Nummer 5, Julian Hensen. Nummer 26, Johannes Lamauge. Nummer 6, Thomas Trönderkjell. Nummer 9, Frode Jan Jansgård. Og nummer 20, Kaurander Justinsen. Nummer 11, Peter Sigurdsson Høygård. Nummer 12, Jonas Aronsson Åsen. Nummer 13, Kai Anton Johannesen. Og nummer 30, Emil Ludvig Jakobsen. Og avslutt til Tjaldur sitter Nikolaj Lisnov og Otto Heidesen. Og så er linjen til Klaksvik. Nummer 38, Jakob Dion Fredriksen. Nummer 44, Amalie Løybeite. Nummer 6, Silla Solsen. Nummer 16, Jan-Finnur Zachariasen. Nummer 20, David Pedersen. Nummer 32, Marcus Mittlunde. Nummer 33, Birgir Brandal. Nummer 24, Johan Heide Gunnarsdøy. Nummer 21, Daniel Masvik. Nummer 26, Hjalte Thomsen. Nummer 26, Ari Seleke Jonnarsson. Nummer 23, Levi Atkinson Isaksen. Nummer 76, Davor Berg. Nummer 48, Jakob Thomsen. Nummer 48, Samson Oliver Samson. Og nummer 96, Lukas Andol Øyvorskål. Og avvarsånd til det Klaksvik siden Mathias Samuelsen, Jens Paul Thomsen, Jan-Finnur Zachariasen og Jakob Thomsen. Og døvernes møte Jakob Simonsen og Gunnar Djuros. Takk for det, og gå av finalen sammen.
Newcastle, Barcelona, Shea Sina Swanson.
Skorstad 3 Viktor Marshall 36 Ali Sileke Johansson.
Schlusswort für natürlich de Maatskoor, Schilder, Hans en allemaal, de Beer Ludwig Jacobsen. Schlusswort victory, Maatskoor, 22 Arsenal, de Beer Ludwig Jacobsen. Shortstop Finkvoerder, Maatskoor nummer 70, Jasper Thompson. Shortstop 6 voerder, Maatskoor nummer 7, Boas Strategie.
for Walker Jansen.
Hannes Namhauken. Slutståndet 8-6. Matchvinnaren Benjamin Hector Sigurdsson Højgaard. Nummer 45, Amalie Loy-Boyke. Slutståndet 8-6. Matchvinnaren 24, Johan Høyde Gunnarsson.
Oilotrush, Daniel Musty. Sheila Saulton. Karol Justinussen. Daniel Musty.
Zoals Tutschenkamp, matchwinner 6. Johannes Nahaugen. Zoals Zendertutschen, matchwinner 7. Sina Sonsen. Zoals Krzysztof Tutschen, matchwinner 45. Johan Heine Gunnarsdorf.